kwase ampanyi bi aboa bi timi kasa tia otumfo wate me kana se hwe sabe oye nyame otumfo akonya e Bible mu o Bible mu di nyame asem quotation kro e Bible mu enya kwa enya kwa wo de hwe asante do wiase asante nyenyinyemu otumfo onye weye okwa nka ba bi a palace we nanka wa ma yenuanom sebe esilomfo adi ho nyina fa asante gini pa nyina tum enti wo kwase ampanye ye den na wa no kotra wa ne nton amania na eba abrante ne so ye wo adukura ye wo obrin problem po mo hye krowura ase krowura o amahene hye na ase amahene ye krow ba ko a ne nkura ase bebrebe o mo hye na ase na wo akola yi a sebe wo sen aporo ye hwe wani ma wonyo obi a wo boxer tantan wo papa ni bibia ye pri kroma sase no na papa tie kura ase do wo papa di nhweso na wo ba kuma se abegina yi ba bi na odi wa jimi hwe mi o ngofo bi ton o mokra oprenso nka se wo bete wo tena se no woda ope obi okuta sunsuma enye sofo enye konfo ye wura oprenso ti asante a hame ene traba but o ka se ti oprenso a hame because me wura me spiritual room bi asan pa ko ka se ti ano me gun sa bompa se no me e wasa si en ka no wasefo na bibi si na bi hu se asante hene onye obi akwa wow we nyame kase enti akonfo papa no omo ba omo gina ho omo ko chia no omo de powder aka ne nsanifa ye tawochi enti wo se ne trouser ayabe ase nyina tete open so hwantuma afira no oka se gin obeji ye hwe atutu a delicate kama open so aba ne ka so na ka fo be dadi ko bi amfi no enti memfa sa nipa ne ni agro what you say sunsum or power physical or power sunsum Ghana nyina koto no wow physical so Ghana ni asantime obi akoto no wow odi oba hima wuye akonfo wo kwesirem avota nyina be kom ye enti ka huncha nyakwa omo ba so obi ade ne bosom e bai manhia enti saa boy no Mustafa no na busuafo no so man ko pa acha ne ko siara duru na se omo konkonya dem no ko ene na busuafo no omo na o machi because no me ebedu o machi abusuya emayi na ho akwa aba e de by Grace TV GH so se na bia meka na ne die mo misra se ene de di kan obekan ho a na subscribe to the channel amame na wa turn notification na abusuya misra wa share ama for friends when you bia hwe menim se obeye ntinya misra na wonya so akoma so ade ma abusuya na wotwe etwa mu no ena club ya Sante Kotoko hima na makuna di ya dom ya otoso miensa e ko pen club na se ne ko akura Asante amamre ene amane akwan so e round di tudwa se sa ya wada na de so mu obiampie se biampese be ho no mampo e okuma se mountain so ena na ya nka bia nhemu a ye wo se video bi paint interfere so abrantie bi abusuya e friend say Mustafa ene ensem obeka de fa achiame ho be bi ti Asante man de me ya sukono ma mentimi fuma no e mo sansem so na ensem no na emu oyapa na abusuya ye busi ya wo say nim se club ya Sante Kotoko hene wona da Asante man nyina no emu nipa mu nsuo mu atumi nyina hye yeransa ya we na boy mu asema yera na akwada bi besore aka nsem wote sa no e wo nsunsu anso ana amamble mu no sabi edian ena atumi ni ahoma 1 cm mu nam sa akwada ne nsem o kan to betimi agina so e de aye akwada no abrante na busuafo adofo ne won ye wachi ne bench ya obata abrante na busua ho anamobu o so mutu ansa na dia manie ne hobby ma wo mo so ana obeka se tie de tisika dwaso na busua sunsum kura sunsun sanso ne se ne e besua de ye be do school rep sunsum ti me srewo abusua ka me ho na me ma Dr. KJ si akwaba na ye nsua de msi ye ni nkomo wie no ye ne e kaseti ampanyi ye be hwe yie na boye ne timi otumpo na yankwada yes sir apomboko nyame adoma hoden wo ho bibia ekoso ye do ba de ase ye de ki ahwetwe nkomo pen e wo ye fidi esi ba na mo bia na dedi kan ye obi be hwe ti mesre na wada ho di a chira hwefo ye frame nana Dr. Jesse
me sunsun mu adwuma me ya han oha bi e da so se fa ya le se fa de se be ye tu anamo e ya che de ya nkosua enti no ye de no ba hwehwem ansa ne de dura kan obi wa ya le no na e ye ntoma obi wa ne ya le na ya amane bi na kofa ba ye hwehwem ansa ne ama oduro me wo ba me no aduro nsi wo me show kama yeah and straight away yen twin come way yeni mo asem a esi abranti be friend say Mustafa and some aka dey bebre menim wonya video ni bi ahwe o tie fi mo ma hwe na me hwe na me cry e di awro ma abranti no wow sabe on hwe ye pe bi atumi wa enye voter region enye northern region ana enye upper east e asantema mu tumi pa kese asantema mu ne wo aduro eni voter aduro ni sirem aduro wa asante sabe se wa fasuatra wo kasa no wadwen wo ye se asema me koka kire ye wura yi ade asusuanso na amane na manya ye wura ni din no sabe na wadawro ma wo ni din no e fe no otumifo tumi nyina enye tumfo eye otumifo okuta tumi enti se ye bodwa oba akire oba onse na ye so asese ya wo fitaa bi ekuta tumi ya ebre tumi bi ase ene oba nse die nimu ye wura ba wo hwe die soso nimu ti ofisa nimu na edu eye no ma gu no ho wow what you say enti se wo kasa tia obi a ye nkasa ntia obi a sabe wo chen wo a kuro wura kuro nyina Ghana wiase nyina eti ne dia omokoto what you make na say hwe tete pa na obi be kasa wo ye wura nima na odafom tete wo kwa anfie ne ye nkoafo ho obi kasa tia otumfo ye yi ne se achi na ne se ne guo sa obi di ngonsa ye yi ne ni achi na ne guo sa obi ya ade bi ye yi ne nsa wo nyina enti den what you say enam se na abefo ene mranti no na sa no mani nyina ya to akrema kwase mpanyi bi aboa bi timi kasa tia otumfo what you make na say hwe sabe oye nyame otumfo akonya o bible mu o bible mu di nyame asem quotation kro o bible mu enya kwa wo de hwe asante do wiase asante nyenyinyemu otumfo onye weye okwa nka ba bi a palace we nanka wa ma yenuanom sabe esilomfo ade ho nyina fa asante gini pa nyina tum enti wo kwase ampanye ye den na wa no kwatra wa ne nton amania ana eba abrantie no so me obi wo ana internet abu ana obi enya bande 1 city no de phone si nanim no kaseti ya sabe opem so so ni pakro no o ton ne kra me donyame because otumfo de on kasa wo na se ni suma nkwa ahene tie ni suma ni nkwa ahene ona di na konfo nyina anim enti so konsama adam no de nsa guo se obi bia o kaseti ya opem so tumi ya wa asante asuo ahoma ani nwia nso ni tie se ni pakro ebia wo ni pakro na anya wo bete be se wasefo enti me ucha twinu de na sabote no o kaseti otumfo an na samye ya because one year wa furu epo to ni so magana biem but do be sigana no ebia ne anya wohwi but asase no ebe sole atia wo ne wasefo enti sa abrantie ya sabe se wanum wi o se wabodam o se esuatra o se die ya okokaseti otumfo yi buru abu no omo de ache no wow because umuade na umuade a wo se wo no wanya wantimi akase ntia wo se ne kurowura asantema wura tumi nyina wa asanti nyina asenase tumi ya wo Ghana ekoto no bawo no what you say nti abrantie no ne maame mo ne papa mo ba bi o mo koyo mo kopa ache no eho nye so mo ko asuofi akode asuofi anyima de pi o so nko du nko hima de chacha kra bom ntino mo firi wo omo nima ko mo ndru manhia ko mo wiye mfiri manhia enko wura opemso gate no so omo ncha se mfiri manhia anwia na yemfa kamera nto so se de omo de kamera to so no omo nwia o opemso e pa achew na asante nyina wo se da busua di ya wo se akra na kokasa tia krowura wow because no me abeda busua no so ana se eye tetena ki betwo no busua nyina su ko ma asante ma mu da yeah
na bibia o na akwasiampanyi bia sebe ne sian mobra wako agi oman wako agi asanteman okutatumi se Ghana nyina ekopa bosia opemso ana de ne access kodi bosia ma no na wagimi umu wade kura ndi wo se ne trouser ne chokoto ebepom ebe opemso chacha dabi he mimi obi no sabi na se me hwe video bi akobi so o owadum o ensu ase de opemso ama ne nkrofo sa akwa no wagimi ma metwa se kura dabi uti he hwe ewiase won ewiase de da wan fan to afito asante aye ama emuwa bi anketis na nko mo ye nonko ketis na nko mo ye nonko ye de nchi na kodi wo mo sani fa kono bi o ka setie kuro na bi ye de nchi na koto na sefo no se wo tie na sefo isu ye de nchi na kodi na sefo no what you say asante bu asante ubu asante bu kuro wura ye ka asante ane opemso ane manhia yefie ho na tutu na kukudam ate ho ye wa manhina ye wo adukura ye wo obrin problem po mo hye krowura ase krowura o amanhine hye na ase amanhine ye krow ba ko a ne nkura ase bebrebe o mo hye na ase na wo akola yi a sebe wo se aporo ye hwe wani ma wonyo obi a wo boxer tantan wo papa ni bibia ye pri kroma sase no na papa tie kura ase do o papa di nhweso na wo ba kumase abegina yi ba bi na odi wagimi hwe mi o ngofo bi ton o mokra opinso nka se obete o tena se no oda o pe obi okuta sunsuma enye sofo enye konfo eye yewura opinso oyo sofo na dabi opinso kuta tumi oyo di upo di fo ka se pa opinso nanka di enti nanka atete asam ni na uba na nima o review ni nyina kire di u ka se eye computer no ko die ana book dia bi eye o 72 hours tira o di asanteman no ono na asa aba enti ono na kikira asanteman enti o kasa no honhom na be wura ni mu ana kasa fa ni mu enti hwe o di asanteman no onima santeman ona kikira asanteman enti oba no hwe asanteman sa asanteman sa enti yemfam sa nipa ni niagro so wagimi kura na se wo ni mo bia wo ka sa ti obi a mentra opemso what you see me yesunsumu ni me hu ade bibi kwa me hu abrante no me donya me se ne papa me man ko pa nche wa abrante ndi onya kese o betena busuafo ne benya kese sa on de ene abu ni asotwe kese ye pa no na sa busuafo nye hwe ya bi o he ya se na nanom aye bone yenchima na edi a we de ye ma na aye bone na yenchima na edi bone nti oba no una na me hwe video bi a papa ne se ne ba no wa bodam ye chechire no oboa kana oboa oboa masa ya kreti akotro report ko what you say omuma no kura na di sa akwa no wa ye nyampransem ya na kam na ntom so na paachew na asanti mmotwi ni wo machi na omunam krom na tutu di wo machi na ya wow na kodu manhia na ayenfo adukro ni abrem amahene no enkosi wo mo so na ni wo manim kobre opemso wo na wada roma na hu se ne nana no na sabi wa hu nyansa na namfa nche na esa ya asotwe me obi bia opetumi a enye voter origin se wona mze dabi asante yenkasa asante tumi mu yenkasa but asante tumi wa papa asante origin the senior most powerful people sha omo nya advert omo ma TV so omo ma YouTube omo ma Facebook omo ma TikTok omo sha what you see omo ba TikTok eba Facebook ndia omo ni tumi o but mesi obi ubakọ no wo sekura be nanti akọ ya asante wo soma asante omo nyina ewura ni yewura asante hene ebesi sumankwan ne so na wo sumankwan ne dia akọ tu ka seti ewura wo ka seti asa tumi vo nyina etidi ente ebo odua wa ntoa
ye bo odua wo ba bi na wo coach sumankwan team dan ma wo okay entisia open so nkasa na tu sumankwan say abrante yi me tu ni so tuama wa bre obama hu bi ko wura nipa ba bo tu fi say omom ko bo akwana ekwa aya Asante spirit ne ko wura omom ko bo wo mo wow na wo ka se mo what you say enye omania because what wo chira kwan say wo gina ha wo po mo mla tu fi say Asante ye open so ye onye hunu bia sabinka ye ba hima ye maame etoye nka wo se ya woda ma obi ampie kuma se bolamfo wa bodam un se bolamfo na wabonte no bia nya bonte bolamfo abodam na wabonte enti council the king has power has authority enti sikadwa ne enye kwa sikadwa enye kwa hwa konfo be komo o meti obi se akonfo be komo na nsu ato massa ensu na to en kwa blessing sa bra ye ko sie oba hima o Asante wura e foma ye den o se e peti nsira nsu ogu eso na ahoto ani nsira ba because oba hima na enyem oba tampa na aba be dan yem na wonyem okay enti wanyem ama wogugu su pepe enti udi he yesie sebe krowura ni nua ba ohima ye de na to kro ubo se Ghana be sisa wow ensira be ba Asante because krowura a wo ye ohima ye de na to akura wokona nanom ho ka first na nka brafo na no mo gina social media ya ko mo social media debi ene na bibia be bibi abrafo sika na ka wo mo se no unim ni debi ye fa nka nkire what you say nka sa ko e ka se nke be chine twaniti adi ni moja akogu Asante akonwa so ni adi ni ti no ya dia o shansa because wa jimi ni kwa so tena Asante but na wiase adane wiase paganti no sa no manoma ni nyina Asante wo ya no ai ti ko bi kasa ya nka Asante betima soma ama yakọ tuli sutua enti masa buo penso buo tumifo no efe no tumifo listen otumi obia including president ko tumi no nana yeah wow because so far my baby na president wufu na otumifo nka enfra president masa ishuru technical ishuru ti ase ye din okay wow president o miye na no okay tina me ba wo de mi ntwa no bokunto kwane ade bibia na aba yewura ho se omo amasum diem de to me woni mu na the king has a brain or a wise king okasa eno na dream to say King Solomon tete de no ntia ma ya different to King Solomon but ono on pema but na nim de eso nti okasa wisely okasa future okasa ne o said that bi woni wa ye be ka na ti se sabe otumfo te osetutu otoso mienu e ba ye no obeye Osan fu bi abatra soko but otumfo na he different it is a broso enti dia na ba na wo kwasea Mustafa dua bi hu mre tese wo adonko tete anka adonko ya de nchine na kwaje wo busua dabi tie ka tete na nke de nchine ba kwaje na busuafo ke beto na slave ko ba som mesinka nka ya kwa nka ba kwa mfie no na nka ne se aza ne se yi ne se ko na no kasa ke ma na no enka ntumu da ne no aka o kan se mi ya ye be yi na se echi sei na ne se ne da o sa 24/7 wow ni ya se yi na ni echi wonna na na de wiase efo na ya ka bom se ni papa but titi wo bika titi wo bi kire enti o ya de akai koso na na ya se wo refi ukrom hina ba o yira badwom enti obi a o mu ni krom amamre bi ha no o yira badwom enti ya sabe wo hima wuye hwa amamre ne amane nyasam ketua sa amamre ne amane a ye na Asante ewiase nyina dane enti mimi wo bi ne wa fa ne ho se me de me muhwe sabe yesi Asantefo nti meka sa tia Asante o ka sa tia Asante a hame ene travel but o ka sa tia opem so a hame because me wura me spiritual room bi asan pa ko ka sa tia no me gun sa bompa ese no me ya wasa si en ka no wasefo na bibi si na bi hu se Asante hene onye obi akwa wow we nyame kase esa wo no obi kasa si etia chia me yura no kra
Wow, you're soon. Me wura me spiritual room. Me direct ya me donya me kasa wa bonte nya na Mustafa se babusa. Me kasa. But me come nkoto dua ni ma me bomb person nipa umu ade no wo kasa tie tumi wura. No me sasase. Aya asase ye dua ade wo so. A fifi a. No me emfiri wo ni wasefo mfifi wo brabom. Hey, wudi makwa no me mfifi wo brabom. Udwale nsu anu me mfifi wo brabom. Se udi aburo na udi mu a no me mfifi wo brabom. Sa de na me de wo ma no nyina no no me because mu ade. And I said obi kura cassette ya iwura sa asase e na so yi ebonyo so. Accept you. Sa. Ma bra asase e nam shi efiri Accra, Volta, Northern, Bunafo, ni nyina no omo nyina appreciate yewura. Wow. Because Ghana say ye kan hini a ganya ba bia nka Asante. Because Asante e na awiase nyina e cherish no say o ye king. Ye o sebi ye o enkran hene wo. Ye o Volta hene wo. Ye o Northern region wo. Ye o we wo but di anti na omo nyina di nta ma ne opemso di na eba. Wiase bebia. Wiase king nyina otoso class 4. On the team call Britain. Ekodi akoside wo. O ni be na team call Britain ekodi akoside. Menye hu bi. Wo sa ohene no onyi hu adi mi ahwe no. Asemo. Dabi wiase no obi o a wa fa suatra na wiase bra. Obi a wako agi kuro. Asante first. Ye tie isuro ye da ye hu ade ye hu tete. Ye hu sunsun mu tete de wi Asante kon ye enti nyum na ye ye national anthem ye na ara asase ni e ya bo de ndi ma ye moja na nanu hwegu e ya Asante nyum enye Ghana nyum sa esa Asante empanyfo di kanfo omo jo mu hwegu Asante no aduru ye soso enti na Ghana fo afa enti hwe wi ase Asante e wo sika dwa wa Asante agudie wa Asante enti me mo bianka senti Asante what you say enti she no bia ye bia ya Asante but Asante otumfo onye yimu wode obi atum wo ye batampa wode obi a ka obi a she na batam okode akokọ a okata ne maso se ye chia okoma me na ne ma na aye pan okode fa sa na otumfo tie enti okata Ghana nyina so. Nani ana yenhwe onyi kokroko im za Ghana asabi ye bo ahemfo de ye lua na bebo adentina empempi woni aya na wonya Asante fo obi ama na so obekasa na okasa de tia Asante de adentina ebi sankofo ni nyina me se omo nyina ye tia se we living dead because omo kra kwa omo wuo nyefe omo ke kasanse yeah because unim ensamafo enua abosom asuo abotan nkotia omo nyina solitia sankofo no sankofo ni nya omo ma na epe omo wuo enti ewiase umu wade a ubu sen ubu maame ubu nana ofiri he unana no nasene he do what you say unana kura efa na nasifiri bia nana kura de nchine kwade no e de ne ba Asante na nana benya badu obi a nana ye donko enti unya musa wase nti no e na akeka nkwase ase ko busa wase anka be di what you say e bia ukura wase kura mfiri Ghana o bia wase free Togo wase free Abidjan wana ri obe si Ghana na akeka nkwase ase na so ya Asante no e Ghana nipa Asante no e Ghana ni a utimi ni di otumfo atam da. What you say enti Asante wo bi kire Asante wo bi ka enti ewiaso te wa krowura na krowura we nyame kese because ahemfo kura tumi a o se okay na se o mu sinyame na wa asase so ama Asante sinyame nan e cha asofo what's asofo woni e sinyame David asofo tie asofo o mu sha ohena se di ahemfo hu na asofo hu bi mitonyame because ohene da ba bi a ne kra pie asofo nkobi ye asofo ni afrom so mo na kan Bible no what you say ntino obi sofo ba na na obekoto na no matter who pastor you are you perform so one him say o mo na tini yewura now wo tumi a wo kro wo sia be pastor ase
What's your quarters? And now we need your answers. And now you just as a man. Prove and I just as another transfer. I may also for them. I am for the wow. Ya chabu wasi godi. Osofu bi yama bibi. Otu for yamani bi. Enti ohene osofu oni hute. But otu for okuta adifo. Adifo area Elisha mu le kuta no. Enti de obeka no eye adwuma. Enti otu for bi na no a eye no me sai nhyira. Enti osofu bi a opese nka okotia sabi ye opemfo nsem no. Onim de why research on say okochia otumfo nsem na otumfo ka say etia ne kasa wa take authority me ntwa no ajaguraja emile bo beka say na koma so ade anse obenya akonya na wa chia yurans ajaguraja o ya research tie o ya research o yo difo wa sunsumuni but wo sua de bra history is a word of God, not the Bible. Nyame asem because abakosem na kire ba bia wo firi e kire nyame a osom no ewiase nyina wo nyankopon o supreme ruler no ho but Ghana wo nyankopon Liberia wo nyankopon Nigeria wo nyankopon China wo nyankopon obi wo nyankopon enti wura fi wo nyankopon a why big mistake and intra abrantia wo ba fe no roja yi prophet roja oh you say what your name or that the secret of asofo no edi because boy no we reading normal hu nature okay say asofo no mo better comfort do otumfo wuye akonfo nyina be bonsa oba ma wuye akonfo nyina be kom ye asofo nyina nkochea ebi ba bi ama die ntina esi esum nyame baako na nyame baako Roma asoli si amate asofo Roma ni nkoba salisa asoli senior na so kwa kunhye mu ba bi ada na onko asoli enya nkwase asem nyame baako ne esum no say obi ana si go check Dabi enti okay that means the Lord na yesum no onye Ghana Lord oh sir onye Ghana nyankopon oni ba bi na akonfo na take no but akonfo papa no akonfo omukuta asante tumi no omo nya advert omo mapo omo nyi sika okoya dia o ma wo sebo Saudi ho beje o ma wo sebo se saadi ye ya na na asemashi asu edai asu ebua se wo ma me nya ba Mesla enti tababa ne o se tapahene o ba ne nkora bi di eye tababa ne na de nkora ne ma o mu what you say enti uba no o mepeba o tababa ne mepeba na ya ma wade adi na o de ba ne ma wa akora no be dedicate ni because akora kuta asenso what you say enti di enti media me tuni pa bebre fo se me tuni pa bebre fo se buade okay opemso onye nipa hunu kwa anya wo size no anya wo nana bi size no wo nana wo Ghana kura anya ne size no opemso oye kuru nti wo kasa nyansam pejanie kasa ya kotuni ya appreciate no honhom e wa nyina age atum asu ebu a wage atum se ya de bua makro wura asu ebu wura ne asu ebu a no da no wow obetima de na tiwali akana manako enti akonfo papa no omo ba omo gina ho omo kochia no omo de powder aka ne nsanifa ye tawochi enti wosi ne trouser ayebe ase nyina tete openso hwantuma afira no oka se gin obeji ye hwe atutura dedicated kama openso aba na ga so na kan fo be dadi ko bi amfi no enti memfa sa nipa ni ni agro what you say sunsum or power physical or power sunsum Ghana nyina hom nyina koto no wow physical so Ghana ni santimam obi akoto no wow odi oba hima wuye akonfo wo ko esirem avota nyina be kom ye enti ka hu sanya kwa omo ba so obi ade ne bosom e bai manhia enti se otumfo odi ada kwasi ada ya kwasi dei yesie sebe kru oba hima wiyo afa na ye betwa enwan ani nkonya agu nkonya so go ban ma se nipa bia sebe omu asante no kaseti asante no tumi ya wasa asante ni sa nipa kronini enti sa boy no Mustafa no na busuafo no so man kopa acha na kwasi era duru na se omu konkonya dem no nkoya eni na busuafo no omu na omachi because no me ebedu omachi na se asofia omukoya no enso wa omu san ya bi asofia de asofia hima no
oyo hima but omo edi esu firi manhia Dr. Mensa na omo wiawia na open so na omo tietie omo kita megaphone open so pa che o ya fumo na amanfo du omo kisa na amanfo ohu na hohuma wo asante nyina hu okay na omo de komanhia na amayin na omo ani kro Kumasi ahemfo no ni fan bonkum ahu no omo hu se nipa no wafom na omo di na omo ni makopim so ka first na ka Mustafa no ka baby obi an ka bepe na twaniti but ne enya ewiase na asesa wo ewiase na asesa timi won so obi cassette open so an won so ba ko na life is short buade cheni o si bu ma me no papa no open so ya na bu ni chen wo ma me no papa o ma no papa kura ntimi cassette ya na wo abo bi sa o cassette ya no what is the mechanism ntimi de masem tia ne se krowura opem so otumifo otumi obia tumi bia hyenase enipa bia hyenase buade na buade a obenyana che obi na no ka se Ghana nyame hira Ghana be hira no obi na ka se Ghana nyame endumi Ghana nyame be dumi Ghana ya ndokon si on se Asante Region on se ndokon si da there be da ye hu be da there is a secret wow about the golden stool. So one for respect am golden stool na ukra edampan o yet as you living dead ti betu nipa fo so omo careful afoforo amemfa mama nsia ese asere omo ntam kese a etu ne hwe achichide on so openi ni moja dodo a ye di nsuo na fra menya achichide e mepe moja dodo le di nsuo afra menya asere ono ko motam kese na tu ahwe suade na ade hwa o sua eboa o sua tete amama na eboa pa ni krom excuse me krom bosom wo okay the friend fejale eya eva beposo okay fejale eya otumfo Asante hene bosom de wosom no wa se sebi oba ahema akonya no unni 70 years a onso abosom no enti obi oso abosom no wadi 70 years na ye ma wosoa enti wo beko no nkokorafo obi adi 140 years omto abrante ente ho ababa wante ho because akonya na enya fia akonya okay tidi enti na Asante akonya bia fa babawa na Asante nko akonya enfa babawa tuvi ya tumi na enkwase tumi empa obi obu ni nsa echiribo obi obu ni nsa wow and so what who the secret of Asante what who the secret of golden stool e dey enter confanoche every golden stool ni ba o ka so kwa ba no wantimi ama ade wiase nyina Ghana nko a na ye be free golden stool that means Asante e wo Bible mu anya kwa sani Israel fo nyankopon yi apamada kan na konwa ne Asante go the golden stool wow anti buade okay bu Asante ne na ho sa akwa Asante enkasa bebrebe Asante ese ahomaso ye mu but enkasa bebrebe na krowura de obre ne ho ase buade okay buade na nsemo a na kejesi e de eja yakwan na busua ese mo aka no ho adwin bana ye ko na ebi obi ahwe o se papa ya kan sempa o ese mo papa ya kan de eminya kam ne be din komo bi obi hwe no person no nya ekwo hwe ni kita ho kwan da ho se kwan da ho de afa na bato me no me phone 24/7 okay o frɛ me phone anopa ria no be din komo na me spiritual man me yesunsu mu nipa me nkasa bebrebe me de me se o de so me hwe me pobi onyi bibia ni sene ya Mustafa anyi bibia ni na o pese o so me hwe na na me wo haw me wo amane me ye nko me pegya na achia me kukura na asɛ test me o frɛ me number na 0538 69 0943 0538 69 0943 o frɛ me na me say 0244 58 4438 o frɛ me metimi no adi komo bia na me wo adwenkyire bibia na me wo mo a enye sika enye kasa just so me hwɛ tumi e wa han mu WhatsApp na normal call me normal call WhatsApp o tumi wo hwɛ adua e wo hoyi we kura wetin dia tumi Mustafa bancha han enye kwa banchi dua keke metimate ye wo so 77 na kasa abo Mustafa di se Mustafa bodam me de betu jam me soja fuma na se ye homo bro ya da bi me ka che bo ani se ne kra me de me ni asem ono ebo no kra abo no kra ye punishment kese
ɛyɛ fɛ suadeɛ ma nipa bebree sɛ o kasa yie na yɛ se ɔbaa oni bɛrima no yɛbu ne fa yɛn ho di sɛbi ɔpɛnso wɔwɔ nananom wɔwɔ asomfo wate ase sa asante kura nkasa yɛ nuanom muslimifo na ɔmo mense ɔmo kɔ abɛtuma bɛboa gu because otumfo agye wɔ mo ɔmo ntiewura ho kyai wate ase enti media masema meka che obi anse o de just frame me na so me hwɛ o frame me normal call frame WhatsApp call ɛnyɛ kasa ka wo ha na kyerɛ me okay me mo sɛ bibi wo wiase ɛnyɛ kwa me wa asante me di asante di me yisu asante tuntum me yisu asante ahan nti saa na meka che obi bia ya me so me da so ba abusua banyimfo na kan yɛ se kwan na wasɛdeɛ yɛ abewie ɛwɔ aboboa na ha ɛna brɛ ma yɛ kwan yɛ de nkɔmɔ twitwi yɛ nyina asie Dr. KJC na odi awura sunsun na abusua ozi yɛ di nkɔmɔ nyina me ho wɔ so me ho adwene me san sɛ sɛ bibi wɔ baabi o ɛne yɛ hwɛ na mo nto yɛ na sɛ ne ma yɛ na mo ayɛ kɔ ayɛ hu bai ni nyina anyɛ kwasa fa namba na frɛ na twitwi nkɔmɔ na bibia nkɔ so yɛ fama me de kɔbena osu kai sɛ Obi Trading Enterprise yɛ wɔ Kumasi South Interest Junction SOS na wo pata de papa ɛne papa ne perfume papa gu ho agye sɛ do ni kyerɛ Kumasi South Interest Junction na akɔgye perfumes ne ntade ne pabo bi Obi Trading Enterprise maba na yadwuma ho no manim te o mo de odo ene abrase be je first na bibia koyi e amount phone number na etwa go screen so so and American for Better Grace Financial Services the amount say Ghana from America and Canada mesemo mo be financial agency papa de ho abata no savings group insurance group papa de ho abata no say be adachi bi okwa hunyehia mu na ho nchewa mesrew pa say any Better Grace Financial Services agent kita ho mo ye intermediary ye won abetie wasem ahwa braba obo no ma insurance company papa any financial company papa ado ho bata wo mo adachi bi ho enkwa ho chem ti mesrew any ohenere dan na kusi lady dan na hwehwe nkomo na bibia nkoye enfama number na etwa gu no mesrew no mo to na mo wen na bibia nkoye enfama me din e de kwabena wusu koso a na ne ye ntasanse ye woni pa bebre e de ma nyame nka ho e brepam ye behia makrao bye bye.